Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. All Meghalaya Contractors and Suppliers Association akasni balanga arpau tarik ubenai naitung arazar arpuar kala pentip bagatanat labor jong ka sarkar jilla kala dat pa ada ka jingtho sha kitanat traikam baki kontraktor kim don kam shu ban register ne ka benta ka labor license lada dei ka kam ka bahap ban pentrei tang hapo san phongut kinong bela Henry Lightno lada palat ya kisan pongut shaneng ki kontraktor kin haban register kat kum ke Meghalaya Labour Law Amendment Act arajar arpo hadin balayo ya ke work order. Ya kanila pentip dah Vice President ke Association uba Precious Sumer akajingnya keren bat kilat pathai kubor pada kejuk kopor la pentip ru ba ke Association kala pa da kajing tho ban persya ya kajing thu jong kitna terekam baper jong ke sarkar jilla ban penbor ya ki kontraktor ban penrum kerteng ya ki nong bela hapo ke Employees Provident Fund kat kum ke EPFO Act namar kani ka ain kadai ne ka benta ki company ki karkhana ki bahe ki nong elam ki la pensyairu kenang baki nong bela ki don kajing shngan ke sarkar jilla kalawan ra ya ke welfare board ha ka baki tenat terekam ke sarkar ki khate 10% ne ki project kum ke labor cess ka balai cha kani ka board Indonesia Labor Department kalau atau seboro ki kini ki work contract department ki ba aikam kan ba namdan kam labor license su ya kitu ki bre ki pentrai tang hapo sam phungun ki labor namdan kam labor license su re menta kini ki department kelada tho mo kan ka keladun ka labor act itu pulih labor act tu kalau nak la sartula la ya ki department ba fair ki pentrai mo yang bah apa badan labor apa sam tu mut kim tam ban register labor bat kadairu bat gitu ki badan palat isan pho kamdai isu ka pretender kadai ka post tender ka bafi apply labor license hadin ba filayo ka kam te kini ki department boleh kilak kelut ngimtip haba kilayo ka tu ka circular notification from the government from the commissioner of labor boleh kidang insist ya ki contractors ban pan ke labor license mentang habaya keren bat lara ki om register ya borok ki kontraktor kan namara ki kontraktor ni kelas 1 po Meghalaya munduna exposure na borok department finanya ulang na PHE nang yang tai mo dan di exposure yang munduna tel ada wewe kontraktor register sanpungut register wewe kontraktor cipo hajar kanola neng ora labor nomor beristar uju beri manga ini kontraktor beristar uju beri minum lah ya beristar lagu jong labor lagu jong labor tengah ni labor nu kan nolak milan orang labor abangi kasih ini ngidam jenjar ba labor tekani ke department ka insist cu ini benora labor na sabar rina na sabar state na kuno na kamte nomor ngindap ter kasih sampumut tangi yang ni orang kan hajar ini ana yang itu labor Habalat dem I circular ke government notification mong kayak gitu kayak notification lain lu kayak paro la asan do governor la ada pelat hapo gazet jong ka hapo ka Meghalaya gazet te hadin kata ki kila circulate dengan notification hak asitarik jong ujun arhajar arpo sha ki line department baro te hadin kata kila hadin ba ka nakaliang jong ka labor department kala pha ya kaning notification te nakaliang ka jong ni ru nilayo ka kala pha ka copy shangi ba nakaliang ka jong ni nila daladi nila let ban circulate biang sekini ki department namar ba hadin jong ka taru hapo ka renewal hapo ka fresh but kumjuro hapo tendering process kipan bet ya ka labor license te nakaliang ka jong ni nila ya kendu ru ya labor minister dan nakaliang labor minister haduk mentai 4 syam la ai jubak BA bagi dia jinga kenduk ke jongi te nak ni kata ngi pesngau ni lingba jong pi ke media nang ba ki we contractor kin yo ke jingtep ba kaladan kata ke jingkala apa ka labor license ka labor act ka labor law ka batmai
kani ka Meghalaya Labor Laws Amendment Act 2020 nak kalian jom ka Labor Department hang ni kala mention syai ba with the above mentioned amendment, henceforth contractors employing below 50 contract laborers are no longer required to apply for contract labor licenses from the respective district labor office, and only such contractors employing 50 and more contract laborers shall have to apply for contract labor licenses. In order to obtain a contract labor license as per the Contract Labor Act, every application by the contractors in Form 4 shall be made to the licensing officer for grant of a license, accompanied by a certificate by the principal employer in Form 5 for the effect that the applicant has been employed by him as a contractor. As such, this should have been a post-tender condition.แต่hadin bala mention syai clearly hang ni bakal ni kalau ada ke post-tender condition, kam dia suka prerequisite. Mereka kini ki lain department hadap mentah ki lek kelut bat kim semlas ngap ya ke ikan notification ba anak labor department bat ki ai insist ya contractor bon produce ba ya labor license kabalong persya ya kini kaan ki ong ba ki kelas 2 showroom dan kam tang kelas 1 chane te kalau kum ta de ki 4000 contractor register te kalau ba kata te kelas thok syai ke dibuka department ru andai tidak insist ke PHE tidak insist periodi building roads la skam anda ayat nila ai notification notification PHE upan mentah gidam-dam sekatukan di department berempat itu niri dampan pan ke labor license kiong ba kelas 2 support berkam tang kelas 1 chaneng berkam te kata kan ya kajingkan piru filak bangkai nyantai dari pojar kontraktor san pongun gue kan olah hakabede berkata kani ka labor license jong ka state kani ka dei hadian layu kam te hakabede pat bat ka EPF nakaliang juga jongi ka contractor association ngila nakaliang jongi ka association ngila adap sim ya ka sinjam ngila adap tho sya commissioner juga EPF ngila adap nya kendu ya bat kunjuru sini ke department ki ba insist singi bangin apply ki EPF te nomor ba yakani ka an ru kadika an jo ki company but ka thau bet persya ya kitu ki corporate offices but ya ki company ki basiu tulok benai ya ki nang belah ndrei kam kata kam dei yang ni nomor ba ngi hap po ka unorganized sector ndrei ya kanika ka an ka hap bet tik tang ya ki organized sector ki company ki basiu tulok benai but hakani ka an ru kala kranchai ba tang gitu ki bayo tulok khatsan hajar shibnai ki monthly khatsan hajar shanen nangka shanen but kumjuru namar ba nakaliang jong ka state kala hadian ba kalap ba ka don ka jingduna hapo kani ka EPFO ban kenang ban don ka security yung nang belah kila introduce da ka Meghalaya Building and Other Construction Welfare Board hakaba nakaliang jong ka department jong ki lain department baro ki 80% ka labor cess na ki contractor but kata ka let kani ka board but lingba jong kani ka board sibun ki jing mentoy ki yo ki nang bela ki yo scholarship ki yo ka medical allowance nang ta sibun ki jing mentoy kiwe pat habai dei bat ka ki benefits ki ba ki yo te nakaliang ka jong ngi kwa ban penpau kalong komuni sa sarkar ba haba ngi ki contractor ngim simyo kita ki jing mentoy kinong bela ki ayo ka jing mentoy ka balong nakani ka welfare board tabalipat kita dan sa kiwe kum ka EPFO ka ESIC namarba ka jing don jo ki EPFO kalong betik nang menta ki corporate office bagi company ka ESIC pagaday nang menta ki insurance kum ki high rise work kum ki high rise building te ngi hang ni ha stin jongi ki high rise building kim dan building ka bajrong tam saumala te nang ta ki tower line ki nangta ki kiwe ki high rise work ke tangi high rise work te hang ni hal yang ka state jongi ngim semi bakin don kita ki kam te lada don kita ki kam pat ngirung in hapin sesi ki contractor bakin le bad ka bayade pa bakani ka labor license ngi kwa ban pensngo ki contractor baro ba kim dei ban hadin jong kani ka bakiyo ya kani ka
press statement nak kalian kajongi bakim daisu bakin apply ke labor license nomor lada nak kalian jongi ki kontraktor ngi apply ke labor license kene ka department baru kini persyang hi ban bai hi lepan nama bun ki kontraktor ki apply kan Pensyai sekawai tentang EPF mah, EPFO ka anjur EPFO ka dain ban register ki baran arpungut chaneng. Labor bala tray regular, ene lagi employees, jadi EPF kamut Employees Provident Fund Organization. Katu ke Employees Provident Fund Organization kamut yakitu ki company lene ki nogi firm ki bala bandon arhut ki regular employees chaneng ki don kam register mo nangta ki ba pentai hapo kita kim don kam register te manta kan ki PF ban ba kamyo ba bandon register penbore ki brio ba ka phas ki department ma ka penbore ki department ban yo brio ba register ka thos ki department ka ai de ka ruling de Supreme Court ka ba ka ruling ka de na manta ka Pawn Hans an Karamchari versus Karamchari. Kade ka ruling ka ba jong ka Supreme Court gitu mo. Tekatu kepenting dekatu kan ke EPFO ka asipro department bro tang sui ruling Supreme Court kim ju pulis yo ki ong bai apply PF dia bro. Tek jing apply PF mentah kalong gumne. Ki ong ki penbor ki bri ban apply di ong apply sausan mo kalong. Harai kamdan an ban apply sausan mo. Apply sausan mo kalong da kamon semua mula pun penbor. Cibo mentang ada labor san arngut ne laingut no ngalak ban apply ngan register PF mo tang ada kamon semua ki ong voluntarily te kata mentah ni nong kontraktor bajungi pat basutu bakala bong em dan kam ban apply ban register aku ngot chenen ni don arngut lagi hila ban register kile register tamba kata kadai daga mon semua kala biar register daga mon semua mde daga penbor keserta mo tam penbor kam sim penbor EPFO ya fi belada fidon tahapo arhungut kata ki sutu bakla ba ki ba bakla la penting ko tumpan daga Supreme Court ruling ya ki department of fair ki dakatin ya banlak kita ketiba dai kiong pa ba kontraktor nalorang ta yang ni kontraktor isiu kan ka ses kalau ada ka SOR ka schedule of rates ka GST kalau jelas schedule of rates dia kan ni ka EPFO kumno kamut ka government nyiap sih nak profit jungi haga suar jungi kadon nyiap 15% profit ki at 15% profit to the contractor semua ka rates teh kan EPF mnon ni mentai EPF kumno ngin siul na plan ni dia ki labor mentai nong trai jungi ngin ai chbo ka dega bainang ju usan spa nginong iu nginot mai na si spa mentai EPF tre mentrai bani kumno ngin siul mai ngin ka profit naga bayanong naga pla naga benta juga baga bangayo nong mga bangan ai banyo khawi ngan hap ai syaki labor kami ha kata tinggal ya kata man kapor ngong ki kontraktor kimi teli teh ki lek be tang bong engineer the female IPF dingo tertenda kai ka an bong gumta ba penbor be barista tang sangot ka IPF ar phomut cheneng be kade barista Beladan arfu macam dunai kata kadai demon suha kata jim sai dia bakwa register PF di register arfu macam nomor ka anggo minta ki register mon suha ki register itu tolong membayar non bola aja cuma minta gila tre permanent gile bor dua penyerap ki register mon suha kila register kita nyumla menu ka bor di paman kam na government kam la apa dia tu sih perlok non kontraktor perlok ini kalau register PF kamle ke masuk register bimla subat e dalam dia cancel your registration labor license barba bimla benci PF benci untuk bimla bani agenda dia cancel your registration jo bi pada perlok kontraktor dia cancel registration lem kumta IPF kan but terang pada fi kan ai notice fi tapi dengan siu IPF manu gunai pada findon kamro findon year biap siu be IPF biap siu be IPF siu manu gunai kene semua hai di once register bimla be finance cancel biap ai kebangan kau sini biap ai registration bala cancel juga Kila ada berfai, jaga ya.
hadin ke jingwan ut wan nam jungki kontraktor ke bebun ke state ke jungi te ngilawan mi sya CE office ban nyekran halor ka jing pending ban siu ya kibel jong ni kuatar beladap na jun te ngindawan mi nang te napok CE office ngilai yo ban kendu is secretary bat nakalian jing secretary 8 pau ba im simdan kanu jing tep ilawan mi syai CE jong ke building PWD building te nakalian ka jong iri yang bangin pali wajing tep nakalian ka finance department te de halor kata kadau bangin saya lek ban mi syapo secretariat ban kendo ya commissioner secretary jong ke finance department Dr. Vijay Kumar bat ha ka jingnya kendo ya ilayo ban ilayo ka jing tep na ba mentakasngi la pelat ya kapisa kumbasan pokror bayade bat ka repair work hapok PWD department te bat kumju rung ilai kran bayade bat kini ki state scheme nangta ka RIDF ka CRF bat kiwi ki scheme de te nakalian ka jong ula assure yangi ba ka bakut jong ni banai Julai unsa pelat unsa release dot ya kapisa sa baro ki department te nakalian ka jong ni ru misukwa ban ai kublai yu namar ba jisha ka jengli kendu ka jong ni yu kam sim ladan ka anu appointment isu yo ban kendu untuk bat nakalian ka jong uru ba ka jeng sebon mensiam ulah khot yang ni bat ulah asya yang ni bin yo ban keren bat ha ka jeng ai jubab ka jong uang ba na kalian ka jong ka sarkar menta ka change ka sistem hukum aibel te de nalor kata kada ba ka saslam ni ka ban siu ka payment kejengnya kendu iu ngila pensngo su ba am tang kata ka department ka wei henry barok ki line department ka water resource ka PHE nang ta ka health ba kiwi dia ki department kam sempat layo ya ka LOC hadu menta te bat hadin nang ta ba ngila ya pensngo su mau ula penpau sengi ba ha ka bakut jung ni banai unsa pelat lot ya ka pisah sa barok ki line department akan ka jala ka jong ni kali nakalian ka jong ai juba ka ni uang baga ka ya kani ka CRF bat ka RIDF kani ka di ka bawan na government of India te uang ka funding baro kalian naka te haka jing penkelai ka sistem kendiat kadan ka jing suki ka kumtrekam te uang hadin nota uang sa penbet dot ikini baro ada kala adap kani ka long kala bet kani ka sistem kemudian sa pelat dot iga baraksa ka bisa suki